درود به شما بینندگان گرامی مخلصان برنامه‌های ورزش. برنامه بعدی بازی است و فوتبال بزرگ هم امسال در سال 2020 شروع گردید و دسته استقلال تاجیکستان چمپیون 8 کرته مملکت امروز به ما یک شادی نو وارد کرد. البته این غلبه که استقلال بر دسته لوکوموتیو توشکند به دست آورد یکی از صحفه‌های نوی فوتبال تاجیکستان در لیگ چمپیون‌های آسیا است. این دوره دوم بازی‌های مقدماتی لیگ چمپیون‌های آسیا بود که استقلال توانست باز یک قدم دیگر گذارد و به پیش رود. این نوبت دسته از این هم پرقوت‌تر است، اما استقلال با همین بازی که نشان داد میتواند دسته منبعده رو که الاهلی عربستان سعودی هست پس سر گذارد. در استودیو با من هستم بابا خالمرادزاده که به واسطه این گزارش رو تهیه کردند و شرح دادند و همچنین پرویز محمد امین از گروه برنامه‌های مستقیم تلویزیون تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه و به شما اولا مبارک شود و به همه مخلصان دسته استقلال فوتبال تاجیکستان. بله، به شما مبارک شود. من در هیجان و شادی نمیدونم چی بگیم، چون ما از این بازی عموما از دسته میزبان چیزهای دیگر را انتظار بودیم، ولی استقلال بسیار یک بازی خوب رو نشان داد که واقعا هم در همین روزها همین غلبه و همین برد دسته استقلال با منفعت کار هم است. در حقیقت همین طور هم هست. اگر در نشست پیش از بازی خبری پیش از بازی اگر اهمیت داده باشد غیر چشم داشت، امسال استقلال نسبتاً به سالهای پیشین مثلا در نظر دارم از نگاه اطلاع کنونی هیئت دسته و همچنین رهبریت تیم سرمربیان دسته کمی هم استحاله کرد و بعضی گفتم ممکن است که بعضی خبرهای هر گونه رو هم با وجود آورد که مگر استقلال در بازی با دسته لوکوموتیو به مغلوبیت دچار می‌شود و یا نه حتی مبین ارگاشف همچون سرمربی دسته استقلال دوشنبه معرفی شد و در نشست مطبوعاتی هم اشتراک کرد. در این باره شما چه نظر داشتید؟ خب اولا البته این پیروزی رو با تمام مردم شریف کشورمون بار دیگر تبریک میگویم و امیدوار میشیم که شماره این گونه غلبه ها باز هم زیادتر شود، چون اون امکان میدهد سطح و صفت فوتبال ما پیش از همه در آسیا باز هم یک درجه بلند رود. خب درباره اون که سرمربی دسته استقلال تو هنوز به طور رسمی البته اعلان نشده است، این بازی با وجود آمدن سر و صداهای گوناگون شد. ویتالی لفچنکو البته یک مدت کار کرد، ولی شاید آنجا البته نبودن یعنی همون مجوزی پرو یعنی به اصطلاح اجازه‌نامه فعالیت کسبی درجه کسبی مربیان خلال وارد کرد با اون که این دسته رسما این چیز رو اعلان کند و دیدیم که مبین ارگاشف دسته رو با همراهی لفچنکو در یک جایی البته فکر میکنم تیار کردن، اونها تاندم خوب رو تشکیل میکنن. پیشتر هم یک جای فعالیتی با ثمر داشتن در هیئت منتخب‌های سین سالی گوناگون کشورمون. خب دیروز این نشست مطبوعاتی ارگاشف اشاره کرد که ما یک سورپرایز داریم برای دسته حریف و درباره بازی آنها با طوری کافی معلومات جمع کردیم و درباره آنها البته یک گیم اطلاعی درکاری رو هم داریم. اما به فرق از او سرمربی دسته رقیب فیودروف گفت که ما درباره دسته استقلال معلومات کافی نداریم، چون همگی یک بازیشون رو دیدیم، اون هم برای ما معلومات‌های ضروری رو پیشنهاد کردن نتوانست. خوب می‌بینیم که البته دسته لوکوموتیو موسم گذشته در چمپیوناتش 20 امتیاز کمتر از چمپیون به دست آورد و سطح فوتبال باشگاهی ازبکستان هم به فرق از سال‌های قبلی خیلی پایین رفته است، چرا که موسم‌های قبلی 4 دسته از این کشور در لیگ چمپیون‌ها در دور گروهی اشتراک می‌کردند. حالا یک اجازه‌نامه اساسی دارن و دو اجازه‌نامه ایلوگی که یک تا شلکه از بین رفت در بازی با دسته ما و البته این برد فوتبال کشور است و بعداً همین با سه محافظتگر مرکزی بازی کردن دسته ما و دو نفر دیگر در کنارها تبریز و همچنین اسکندر بازی کردن. یک نوع گشت تاکتیکی معین، یک آمادگی مخصوص از جانب استادی مربیان ما بود و این توجه حریف رو هم با دست و پا خوردگی آورده رسونید که آنها در بعضی موارد نمیدونستن با شیوه پیشنهاد میکرده استادی مربیان ما چگونه برخورد کنند و چگونه بازی نشان دهند. در حقیقت دوستان گرامی در بازی که ما با شما دیدیم با شرکت دسته‌های لوکوموتیو شهر توشکند و اسرائیل دوشنبه سبک و اسلوب نوی خاص برای استقلال رو ما در اینجا دیدیم که با 5 محافظتگر و همچنین 4 نیم حمایتگر و یک حمله‌گر به میدان آمد. بابا در حقیقت این طرح بازی نتیجه داد. یعنی شما از آغاز وقتی که بازی سر شد در قسم اول حتی یک ضربه از جانب استقلال بود و خلاص. شما چگونه تصور کردید که بازی بچه‌های ما چگونه میشد باشد؟
уман фикр мекунам ҳамин гуна ё худ нодида гирифтани ҳариф аз ҷониби ситоди мураббиёни дастаи Локомотив буд ва он суханҳои агар ба суханҳои сармурабби даста Андрей Фёдоров таваҷҷӯҳ кунем қабл аз бозӣ ӯ гуфт ки уман вақт надоштем ки бозии дастаи Истиқлолро биомӯзем. фикр мекунам онҳо аллакай дарк карданд ки соли гузашта Истиқлол муқобили АГМК як дастаи заифи Ӯзбекистон ки қариб буд аз Суперлига равад ба Лига якум мағлуб шуд бо ҳисоби 4-2 ва онҳо ҳам фикр карданд ки бо ҳамин ҳисоб ва бо ҳисоби калон мо имрӯз Истиқлолро шикаст медиҳем, аммо ҳамин таҷрибае ки Виталий Левченко дошт ва соли гузашта ине ки дар дастаи Хуҷанд ба сифати сармураббӣ фаъолият мекард, ӯ гоҳ-гоҳ ба Ӯзбекистон мерафт барои тамошои бозиҳои чемпионати Ӯзбекистон ва ҳатто дар чанд бозии Локомотив ҳам иштирок карда буд ва ӯ футболи Ӯзбекистонро аз дарун бисёр хуб медонад Виталий Левченко ва фикр мекунам он нақша ва он таҳризие ки дастаи Истиқлол кард бо роҳбарии ситоди мураббиён бисёр ҳам хуб ба назар расид, зеро баровардани 5 ҳимоятгар дар ин бозӣ бисёр ду чизҳоро аслан барои даста муайян кард. хати дифои пурқувват ва зуд ба контраҳуҷум рафтан ки аз ду бозингари фулбек канори Табризи Давлатмир ва Искандар Ҷалилов хуб истифода шуд ва махсусан бозии Табризи Давлатмир дар канори майдон. Ман фикр мекунам ин тарҳе ки бозии Истиқлол анҷом шуд муқобили дастаи Ал-Аҳлӣ ҳам ҳамин гуна бозӣ кунанд дар сафар муваффақ мешавад. Умуман Истиқлол худаш дар сафар бозиҳои хуб нишон медиҳад ба фарқ аз бозии хонагӣ. бале дар ҳақиқат ҳамин тарҳ ҳам ҳаст, аммо мо гумон кардем ки дар ҳайати дастаи Истиқлол аз он ки норӯшан буд легионерҳои зиёде ба майдон меоянд ва легионерҳое ки таҷрибаи бой ҳам дошта бошанд, аммо легионерҳое ки ба ин даста ду нафар буданд, нафари дигаре ки дар дастаи Истиқлол соли гузашта Ларин бозӣ мекард, агар вайро худӣ ҳисоб кунем пас ҳамагӣ ду бозингар имрӯз дар ҳайати дастаи Истиқлол бозӣ карданд. назари шумо дар бораи ҳам Милик ва ҳам дар бораи бозингари дуюме ки аз Россия аст? хуб, албатта мушкилиҳо дар анҷоми мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Истиқлол зуҳур карданд ва ин пеш аз ҳама бори дигар дарак аз он дод ки бояд хатти дифои марказӣ ва хатти ним муҳофизаи марказӣ, яъне ба ислоҳ опорни полузаштник мегӯем ё ин ки ним муҳофизатгари дифоӣ, чун як бозигар дар кор буд. Баъд аз рафтани Амирбек Ҷурабоев ин мавқеъ комилан холӣ шуд дар ҳайати дастаи Истиқлол ва хатти дифои марказ ҳам заъфҳои худашро дошт ва бар замми ин ман албатта интизор будам аз Истиқлол хариди як бозигари дигарро дар нақши ҳамлагари марказӣ, чун инҷо ҳам як форварди ба ҳамроҳи мо дар кор аст ки голҳоро баста ба дарвозаи ҳарифон занад, на ин ки дар се бозӣ як гол ки ин гӯем барои ҳамлагари марказӣ яъне ниёзи дастаи Истиқлол албатта буд. Хуб, ин ду мавқеъ гуфтем бо даъвати футболбозони бо таҷриба, яке ки аз кишвари худи Ӯзбекистон аз дастаи Қӯқан даъват шуд, Милич футболбозе ки аз кишвари Сербистон аст дар хатти дифои марказ ҳамроҳ бо Ларин ҷуфти хубро ҳам ташкил карданд ва нафари дигар ин футболбозе ки қаблан дар ҳайати дастаи Динамои Москав таҷрибаи бозӣ карданро дошт ба ҳаят омад ва дар хатти ним муҳофиза ба майдон омадани ӯро ҳам дидем. Яъне ду мавқеъе ки заъф дошт, ду мавқеъе ки бояд пурра карда мешуд, роҳбарияти Истиқлол онро пурра карданд ва ҳоло фикр мекунам дар равзанаи трансферӣ ки дар Осиё зиёдтар аст муддати он, боз имкони даъвати футболбозони дигар ҳаст, аммо онҳое ки даъват шуданд воқеан ҳам бозӣ бо низом бо тартиби худро нишон доданд. Вале ин нуктаро ҳам бояд фаромӯш накунем ки Истиқлол ба ин марҳилаи мусобиқа ба фарқ аз Локомотив тамринҳоро барвақттар шурӯъ кард. Онҳо аллакай аз нимаи дуюми моҳи декабр тамринҳоро оғоз карданд, вале сармураббии дастаи Локомотив дирӯз гуфт ки мо дар ин гуна шабрӯз ба марҳилаҳои муқаддамотии мусобиқаҳои осиёӣ тайёрӣ диданро одат накардаем. Одатан дар миёнаи моҳи феврал ин гуна марҳилаи бозиҳо дар Лигаи чемпионҳо баргузор мешуд ва ӯ гуфт ки ин муддати кам буд барои мо ва шояд тайёриҳои мо он қадар хуб набошад. Баъдан ҳамин дастаи Локомотив футболбозонеро ба ҳайати худ даъват кард ки пештар дар ҳайати ҳамин даста бозӣ мекарданд. Ин бо ташаббуси худи сармураббӣ сурат гирифтааст ва бобо ҳам дар рафти гузориш ишора кард ки ин даста анамон як буҳрони молиявӣ дорад, аз ҳамин сабаб ҳам баъзе футболбозони асосии тим тарки даста карданд. Асла сармураббии даста бо баян ҳам бале рафт миёнаи тобистони соли гузашта ва бибинед фарқияти Локомотив дастае ки соли 2018 чемпион шуда буд дар Ӯзбекистон, аз ҳарифаш Пахтакор дар чемпионат 20 имтиёзро ташкил дод соли гузашта. Ин хеле бузург буд. Бале дар ҳақиқат дуруст аст бобо, ман дидам ки дар ин бозие ки буд бисёр бозигарони худи Истиқлол қобилона бозӣ карданд. Масалан Эҳсони Панҷшанберо бигирем, Табризи Давлатмирро бигирем ёки дигар бозигароне ки дар ин ҷо бозӣ карданд, яъне як шакли бозии дурусти
тӯбро нигоҳ доштан ҳам дар бозии бачаҳои мо эҳсос шуд. Шумо чӣ мефармоед? бале воқеан ҳам бисёр бо эҳтиёткорона бозӣ мекарданд футболбозони Истиқлол дар ҳама мавқеи майдон ва муҳим буд ки ҳини ҳуҷуми дастаи Локомотив онҳо мавқеи бозингарони ҳарифро бештар маҳкам мекарданд ва ин чиз монеа шуд барои футболбозони Локомотив ки гол ба самар расонанд. Бубинед дар хати ҳамла яке аз беҳтарин футболбозони собиқадори Ӯзбекистон Марат Бикмаев бозӣ мекунад ки дар мусобиқаҳои дигар ҳам бозӣ кардааст, ҳатто дар чемпионати Қазоқистон вақтҳои охир бозӣ кард, дар чемпионати Русия таҷрибаи баланд дорад ва имконият надоданд футболбозони Истиқлол. Ин фикр мекунам аз ҳамон тавсияи сармураббии даста дарак медиҳад. дар мавриди эҳсон бошад, гуфтанӣ ҳастем ки соли дуюм мешавад ки ним муҳофизатгари ҷавони тоҷик бисёр як бозии хуб нишон медиҳад ва соли гузашта дар шаҳри Олмалихи Ӯзбекистон бисёр аз мураббиёни футболи Ӯзбекистон қарор доштанд дар минбари варзишгоҳ ва махсусан бозии чанд футболбози тоҷикро назорат карданд. махсусан Эҳсони Паншанбе, Амирбек Ҷурабоев ва Амирбек Ҷурабоев ба дастаи Навбаҳор даъват шуд ва Эҳсон ҳам аз ҷониби яке аз мураббиёни ботаҷрибаи футболи Ӯзбекистон Мирҷалол Қосимов расман ба АГМК даъват гардид, аммо ин чиз рад шуд аз ҷониби масалан худи бозингар ва дастаи Истиқлол, чун ин футболбоз барои Истиқлол дар кор буд. дар ҳақиқат бомо биёед ин тӯб голи зада шударо бори дигар тамошо мекунем. Чӣ гуна Алишер Ҷалилов мавқеи Игнатий Нестеровро хуб дарк кард ва чӣ гуна зарба зад. Тақрибан аз масофаи 40 метр зарба зада ба ин дарвозабони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳам буд, солҳои зиёд бозӣ мекард ва дигарбора бубинед инҷо мухлисони дастаи Истиқлол ҳам ҳастанд. хеле ин ба чашм пеш аз оғоз шудани бозӣ вақте ки ман таваҷҷӯҳ кардам унҷо фақат садои Истиқлол ба гӯш мерасид ва ин ҳарчанд кам ҳастанд вале дастаро хуб дастгирӣ ҳам карданд. дар бораи ҳамин голи зада шуда бори дигар таваҷҷӯҳ мекунед. бубинед ин чӣ гуна ин ҳолате буд ки бо гол анҷом ёфт, аммо дигар ҳолатҳои голзанӣ ҳам барои дастаи Истиқлол буданд. ҳамин тавр? бале ва махсусан имрӯз бозӣ бисёр хуби Шеридин Бобоев ҳамаро фикр мекунам ҳайрон ҳам кард. ин бозингар ҳам дар қабати дуюм ва ҳам дар партобҳояш ба Манучер Ҷалилов бисёр хуб бозӣ кард. умуман ин гуна бозии Шеридин Бобоевро ман на дар мавсими гузашта ва на дар мавсимҳои дигар надида будам. хеле хуб бозӣ кардам ва Манучер ҳам то як андоза тавонист дар хати ҳамла хуб ҳунар намуд. хуб ҳаминтар ҳам мо дидем ки чун дар бораи Бобоев гуфтед ӯ бозингари хати ҳуҷум аст, аммо имрӯз нишон дод ки дар хати ним ҳимоя хуб бозӣ карда метавонад ва баъдан бубинед партофтҳое ки ӯ бо Алишер Ҷалилов равон кард чӣ гуна дурусту нишонрас буданд. дар мавриди хати гуфтем мудофиа ё худ хати дифои дастаи Истиқлол гуфтем, дар бораи хати миёнаҳаш ҳам бад набуд, аммо фикр мекунам ки Раҳимов агар барвақттар мебаромад боз як ҳолати ниҳоят хатарнок ҳам буд ки метавонист бо гол ҷамъбаст кунад. беҳтар мешуд ё ки на? умуман Табризи Давлатмир хеле хуб бозӣ кард, чун ӯ ду вазифаро иҷро мекард, ҳам дифоъ ва ҳам ба ҳамла пайвастан. ин ду вазифаро Табризи Давлатмир хеле ҳам хуб иҷро кард ва Муҳаммадҷон Раҳимов ба хотири он ки Табриз осеб гирифт баъдан ба майдон омад. шояд дар то дақиқаи охир сармураббии дастаи Истиқлол ягон тағйирот ба амал намеовард. ман фикр мекунам дар ҳайати захиравии дастаи Истиқлол ғайр аз Муҳаммадҷон Раҳимов ҳоло бозингарони ботаҷриба кам ҳастанд. ба ин хотир таваҷҷӯҳ накард сармураббии даста ба курсии эҳтиётӣ. аз тарафи дигар Манучер Ҷалилов ҳам хеле ба хати муҳофизат кӯмак кард. мо ҳар вақт дар он нишастҳое ки баъди бозиҳо мешуда мо мефҳмем Манучер Ҷалилов ин имкониятро истифода набурд, фалон имкониятро истифода набурд, аммо дар бозии имрӯза аввалин зарбае ки ӯ зад бисёр хатарнок ҳам буд ва баъдан ба хати ҳимоя ҳам кӯмаки бисёр расонд. дар бораи Манучер чӣ гуфтам мумкин? умуман анамон тайёрии асосии дастаи Истиқлол ман фикр мекунам дар умум ба он равона шуда буд ки ҳамаи футболбозони майдонӣ, яъне ҳамон 10 нафаре ки дар майдон ҳастанд, бояд ҳама ҷиҳата ҳам ба хати ҳуҷум ва ҳам ба хати ҳимоя вақте ки имконият мешавад чӣ барои ҳариф ва чӣ барои худ бояд кӯмаки худро расонанд ва бо садгузории худ, бо ҷаҳду талоши худ, бо такоппуи худ имкони гӯем ташкил кардани ҳуҷумро ба рақиб надиҳанд ва то қадри имкон албатта садгузорӣ кунам ба зарбаҳои ҳариф. ва ман фикр мекунам ҳаминам боис шуд ки ба Локомотив тақрибан мо барои имкон гӯем воқеан ҳам ба вуҷуд овардани вазъияти хавфнок фурсат надодем. ва дар бораи Манучер албатта як ҳамлагаре ҳаст ки гарчанде
баъзе вақт аз 5 имконият ягон тавро истифода карда наметавонад. Буданд бозиҳое ки мо аз ӯ интизорӣ надоштем, интизор набудем ки аз гӯем ҳамин гуна фурсатҳо истифода мекунад, вале ӯ дар он гуна ҳолатҳо худро ба таври дигар нишон медиҳад. Ва албатта беҳуда ҳам нест ки бубинед тӯли ин солҳо мураббиён иваз шуданд дар Истиқлол, вале дар нақши ҳамлагар бештаре аз онҳо бо Манучер кор карданд. Яъне маълум мешавад ки систоди мураббиён ҳар тавре ки набошад як ҷавҳареро дар вуҷуди ӯ эҳсос мекунанд, дар нақши ҳамлагар ба ӯ бовар мекунанд ва ба ӯ имкон медиҳанд ва ӯ ҳам то қадри имкон то он дараҷае ки аз уҳдааш мебарояд кӯшиш кард бозии худро нишон диҳад. ташаккур. инҷо дӯстони гирои мо фикру дар фикрҳои худро бо рӯзноманигорон шориҳони варзиш фикрҳои худро гуфтем, аммо мураббиён чӣ мегӯянд? биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба мусоҳибае ки Мубин Эргашев дар баъди анҷоми ин вохӯрӣ дод, бибинем ки ӯ чӣ мегӯяд. Я думаю, игра получилась захватывающая, интересная. До последних минут держала болельщиков в напряжении. Ну и так получилось, что мы победили. Ребята выполнили установку, поставленную тренерами. Ну, особо хотелось бы отметить весь штаб тренерский, который проделал огромную работу во главе с Виталием Левченко. Вот. Ну и отдельно поблагодарить ребят, пожелать им дальнейших побед. А вы довольны же подготовкой команды? Ну, конечно, конечно. Видите, ребята и тактически обучены, и, в принципе, в физическом плане не уступали Локомотиву. А как теперь дальше будете готовиться вот к следующему матчу? Ну, сейчас пока домой у нас, там совсем скоро уже следующая игра, также. А что скажете про соперника, команды «Локомотив»? Тоже хорошая команда, хорошая команда. Ну, видите, это футбол. В принципе, они доминировали на поле, и были моменты у них. Но мы играли вторым номером, и вот что привело к результату. Ну, футбол. Хорошая команда у вас тоже. Интересно. Им тоже хочу пожелать успехов и в чемпионате. Спасибо большое. Желаем удачи. хуб меояд дӯстони гиромӣ, ин барои шумо ҳам, чунки баъзе ҳолатҳои техникӣ ҳам инҷо буданд. мо шунидем ки Виталий Левченко ба ӯ ҳам як гуфтам мумкин аст ки ташаккур гуфта шуд, миннатдорӣ баён карданд ки бисёр ҳам хуб кор кардем. ҳарчанд расман Истиқлол ҳоло Виталий Левченкоро ба ҳайси сармураббӣ гӯем эълон накардааст ва дар расонаҳои ҳарчанд иҷтимоӣ ин чиз хабарҳо ҷой доранд, вале дар бораи Милика ҳам, дар бораи бозигари дигаре ки ҳаст ҳоле чизе нагуфтаанд. Аммо дар бораи як бозигари дигар ки аз Ӯзбекистон буд, мо дар барномаамон гуфта будем, аз ин хабар буд, аммо имрӯз мо дар ҳайати эҳтиётии Истиқлол ҳам ӯро надидем. хуб, яъне аз назари мураббиёни мо нагузаштааст. ва қисми дигаре ки имрӯз масалан сармураббии мо гуфт, ин дар ҳақиқат бисёр аз рӯи масалан дуруст истифода бурдани он вазифаҳое ки сармураббиён ба дӯши онҳо гузоштанд. хуб дӯстони гироми, инҷо ба ман мегӯянд ки боз як мусоҳибаи дигар мо дорем бо Муҳсин Муҳаммадиев ва мехоҳам ки чун Муҳсин Муҳаммадиев дар дастаи Бухорои Ӯзбекистон фаъолият дорад, дар ин ҷо дар гуфтам мумкин аст ки назари ҳамон рӯзноманигорон мувофиқ афтод ва ӯ ҳоло омода ҳаст ки фикри назари худро дар бораи ин бозӣ ҳам бигӯяд. биёед ӯро ҳам мешунавем чӣ мегӯяд Муҳсин Муҳаммадиев. К сожалению, не хватало, я думаю, остроты. Мячом владели, но острых моментов не было. Истиклол играл строго от обороны, использовал редкие контратаки, и в одной из них ударом со средней линии удалось поразить цель. И в основном они пытались уже удерживать счет, играли по счету от обороны. Я думаю, что у них получилось. А Локомотива, я думаю, чуть-чуть не хватило остроты. Если бы играли чуть острее, тогда картина была другая. Муслимович, вы что скажете, как развивается сейчас футбол в Таджикистане? Ну, в принципе, очень хорошо развивается. Почему? Потому что в этом году сборная юношей играла на чемпионате мира в Бразилии, довольно неплохо играла. Руководство очень большое внимание уделяет, особенно детскому футболу во главе Рустама Имамали. Я думаю, что правильным путем идут Федерация футбола.
очень хорошо работают. И я думаю, первые плоды принесла сегодня победа Истеклола. Муслим, еще один вопрос. Как готовится команда Бухара? Ну, мы только 10 дней назад, как начали готовиться в Бухаре. Сейчас со вчерашнего дня приехали сюда, в Ташкент, на сбор. Ну, потихонечку готовимся, подбираемся, готовимся к сезону. Сейчас еще мы не до конца укомплектованы, но я думаю, через 10 дней уже мы нормально приедут те ребята, которые должны приехать, иностранцы. И я думаю, нормально подготовимся. دوستان گرامی، در حقیقت محسن محمدیف هم با حیث سرمربی دسته استقلال دوشنبه فعالیت کرده است و طوری ما و شما میدونیم به او میسر نشد که آن وظیفه‌ای که در نزدش گذاشته شده بودند از جانب رهبریت استقلال به استعفا رفت. خب به هر نوع درباره سوال درباره اون که دسته بخوری که او هم مشق می‌دهد در کدام حالت است، خوب ده روز شده است که اونها هم در شهر تاشکند هستند و فکر می‌کنم که همه بازیکنان دسته بخوری هم در اینجا شرکت کردند، هرچند به ازبکستان مخلصی کردند اما با سود دسته ما انجام یافتن بازی برای ما مهمتر بود. اکنون برای استقلال دور دیگر مرحله سوم بازی ها فرا میرسد، یعنی دوره پلی آف یا خود بازی های حذفی. این یک درجه دیگر بالاتر است، یعنی برای استقلال اون امروز حیاتی که دارد کفایگی بسندگی میکند که در مقابل دسته مثلا اهلی عربستان سعودی که سال گذشته در بازی‌های چهارم نهایی لیگ چمپیون‌های آسیا رفته بود بازی کند. خب ببینید که ما در نظر دارم استقلال رو در آخرین سال‌های اشتراکی خود در مسابقه‌های جام کنفرانسیای فوتبال آسیا وقتی که به فینال برآمدیم باختمون از همون دسته‌هایی بود که از جمله کشورهای عرب نشین بودند. البته فوتبال کشورهای عربی نمیتوان گفت یک درجه نظر به کشورهای آسیای مرکزی بالا است و مخصوصا عربستان سعودی که از جمله دسته‌های دارد که دائما اشتراکی فعال دارند در مسابقه‌های لیگ چمپیون‌های آسیا. خب همین سال هم در نظر سال گذشته هم بسیار اشتراکی خوب کردن دسته‌های این کشور و فکر میکنم بازی بر مقابل این تیم برای ما کمی مشکل میشود با در نظر داشتن اون ظرفیت و اقتداری که ما داریم. البته راحت برای به دور گروهی برآمدن است. بچه‌های ما تا قدر امکان البته باوری هست که بازی ارزنده خود رو بازی تا قدر امکان اون چیزی که از دستشون میاد در میدان نشون خواهند داد و بعدا خلاصه خواهیم کرد که چی میشود، ولی مشکل است در برابر الاهلی بر این دسته که اشتراکچی چهارک فینالی لیگ چمپیون‌های آسیا موسم گذشته است نتیجه در کار به دست آورد. تشکر برای اشتراک در این برنامه. دوستان گرامی، من فکر میکنم که دسته استقلال دوشنبه الکی یک قدم تاریخی خود را از نو در فوتبال تاجیکستان گذاشت و به دور بازی‌های حذفی برآمد، پلی آف برآمد و ما امید داریم که در بازی نوبتی که با دسته الاهلی میشود همین گونه استقلالی ها میتوانند باز یک صفحه نوی درخشان فوتبال رو باز کنند. هرچند امروز برای ما یکی از باخت ها این باخت دسته منتخب تاجیکستان از دسته اسرائیل بود، اما با این پیروزی ما همه اون باختی که بود فراموش کردیم و فکر میکنم که در آینده باز نتیجه های از این بهتر رو فوتبال بازی تاجیک در کدام سطح نباشد به دست میارن و ما و شما با افتخار میگیم تاجیکستان به پیش. در همینجا گزارش برنامه امروز ما رو به انجام میرسونیم. خیر دوستان عزیز، تا برنامه های آینده ما شاد و پیروز باشید.